apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama ya Jamil yang ondel-ondel yang cantik jelite. Teman-teman, tadi sore ketemu ondel-ondel di pinggir danau. Katanya dia mau joget buat semua pecinta ondel-ondel. Bakalan seru bener nih teman-teman. Cus, lihat aja di videonya. Hehehe. Teman-teman, Jamil lagi ada di mana ya? Ini di pasar malam. Pasar malam tadi masih sore. Nah, di depan ada ondel-ondel teman-teman. Mana tadi ya? Rasanya lihat ondel-ondel. Oh no, dia no. Oh. Di depan teman-teman ada ondel-ondel no. Lagi jalan no teman-teman. Nah, dia no. Nih dia nih ondel-ondel. Wah. Kenapa no dia mau digotong ya? Teman-teman, ini si abang spesial katanya pengen joget di pinggir danau. Wih, asik bener ya teman-teman. Nah, iya. Lah dia joget ngapa ngebelakangin kita sih? Aduh, sore-sore begini adem bener dah nih teman-teman. Sambil dengerin lagu, sambil ngeliatin ondel-ondel joget. Hai, mantap dah. No dia, temen-temennya banyak no temen yang ngiring. Sudah. Kenapa dia kagak mau madep sini sih? Wah, lihat dah kagak mau madep kemari sih bang. Makasih banyak ya Bang Baron, Pojam Jamile, sehat selalu ya, banyak rezekinya. Makasih nih duitnya lumayan buat beli cimol.